Hage jing penlong jing yekop pen mare kali hage surok khoru kharam ke bahnyo jong ka ahor lene ke adventurous hanyo trap off roaders kebalatip kum ga 7 4x4 off-road challenge arajar arpsan ke bahagene kesnam la penlong hage snong Maulendep Haribhoi district kebala sedang mentagasngi ke arpulai terik urisau arajar arpsan bat ke bon penkod ha ka arpsan terik urisau arajar arpsan la ruban kedau bagene ke jing penlong ye gene ke jing ko pen mare kali ha surok khoru khoram jong ka hor ke deiru ke stem jong ke jing rakhe gene ke kenhon ye ke jing lenti ke ba ship house nem jong ke kenhon ha gene ke lumpung kiladon shibun ngut ke nongnya kali ke balwan bani shim benta ke ba kentup ya ke shinrang bat ke kenthei ke bala phiaru ha ki lai benta lani ki lai kategori ki ba kentup ya ke stock kategori ke semi modify kategori bat ke pro modify kategori na padeng kita ki nong isim benta ki don tang arngut ki nong isim benta kenthei ki bani khun hagene ki jing kom shushu ku mujing sedang ban peniat ye kene ke lumpung penia mare kali lakawe ye kalama da presiden jong ka konhon uba damnian di umdor hag jing don lang ki nong kit kam bat ki nong yalam jong di konhon ki bekentup ya uba Ferdinand Jarin ubri secretary lembat ki bai Aku beli sebun, flash island ini bangin, ya ban pesapariang lam ya kini ke kubor ya sepan kini ke jingile pelak ka jungi, yang ada ba demian umdor, yang ada presiden yang ni ka adventurous new trap of roaders ahor. Te ni ladap sepus nem mentau senam nomor ni form hau arajar khatsan. Te kini jing pelak ka kali ke sen ke banyo. Te ke bas ngau komen ha mentau senam kalong ke ba, yo ke jingkersan na ka sarkar. Hak bala itu ya kan ke event jengi bakal penrung haka Meghalaya autumn calendar. Kemudian kadika event jengi ru kalau lang kapat kemudian kat lang ke Cherry Blossom bat kitiki we badai po Meghalaya autumn. Tingi dokumen ya ingu ya sarkar hamtam ya i sar polling do apor bidang long tourism minister ba ila sngap ya jingker pat jengi bakal arung hang ke Meghalaya autumn calendar. Tingi sungu subun tengi kirmen ru dah kajing kersan mentah kajing yok kajing kersan nang government inang la syu menang penhe penia namang lai nang manus nem kinong yelek kai kala nang bun ni sedang tang nyau prangot mentah la apa syakan ru pungut kinong lek kai di kategori ru mensya ngidan bitang gawai mentah bagi labun pat bakwa lek kai ta bagi don gibam lakot pat ban modify kali tengi labu iki kategori ru kum stok kategori semi modified bagi pro modified kenang babaro gibaran iki kali 4x4 kemut borok saw syaka gila ban ya dah ke bor lejong te ni kwa ban penslur ban pen ai bor ban ai bor kiru bakin nang sotunat banyi lek kai tinggi wer dia borok ki beda kena kirang ba ki kelong ki kentai kelong sya ki bapak don license tinggi pula don license jeneng ki bela long pasnam ni bela don license sebang ya wer ki sotunat ikut ni jajing lek kai yawan in pelong biang lasem senam sarang wan da film la ban wan mentau senam ru wan biang lasem senam yakin thai ru mentau senam ngidan arli kali niki kin thai
mentau snem ngidon nrupau tu lagi kali ke baya compete aki 3 categories. Te kidon ki kentai ro kumba pila mention. Te ki kentai mentau snem kidon artli ki kali bawan te hajing sya kila de ban poi khambun rai na ka benta jongki daw ba kali jongki kamlong segim simla ban poi mo. Te ibawan nabar state menta kidon jan nriu kali ibawan nabar state. Te kalau ko pastenat namar ba na usnam sa usnam kani ka klub ka jongi ki briu kila nang tip kalalong ka jingi la kai ka ba baro hai India menta ki tip ki ai ki ahor ki ai ka klub ahor hamtam le ha warajar khatnyau bangi job itu ka Mahindra Club Challenge po Kochi Kerala katu kala arak subun ka kubar te ni kumba yang presiden kathong jongi kalong ban pli kani ka platform na menta kini ki driver ki banyak kali haki off road kumba pi i menta hang ni ngidon hang ni ka truck ya ka kini kali lek kai ru kidang ya compete menta ki truck ki bangisna kum kini ngidon po ka semi modified ki normal vehicles kan numla re banyak kini ki truck ki jongi mo te sakawai ru nakamta ka road safety kumba pi ang mapi mo te haki nong elekai ki ba sim benta bat nginai safety measures ni pen kide ban penbiang nadong nadu kali kum ka kali example ngalaban ai kide ban don ka roll cage ani ka roll cage kalong ba lada ka kali ka kelaru am kanum jai eu driver and co-driver but driver and co-driver kide ban phong ki safety equipments kum ka helmet ki gloves ki juti ki seat belt nang ta ki patlun ru full mo ndai ba ong de patlun lingkot ne de slipper kide ban phong ba ki safety outfit nang ba lada don kanu ga jingjia ba kali kelaro kenum lelai te na ka benta ki banyak haki surok ba ki highway lan ki surok senong te na kaliang jongi kum ka club ni ong na ka benta ka safety jong ki banyak bat ye ki public singo bahaban bat ye ki rule ki an kat kum ka badai bangin nya kali ndai bangin suanya sanction ni kum ki off-roaders ni kum ki off-roaders POE habanginya ang ni haklau PE kerkomnya dah haki bom jumlin ban pek kalong ko imam ndrai kumbang long the safety measures na kaliang jong ki competitors kila depsim so nothing will happen to them even ya ka kali ro kanum jai ya ki breu da kano accident kam lelai tena ka benta ki banyak ki highway ro boat ki rule ki ain an ka balong important e kalong don't drink and drive wat num di ki jing di bapun bot ba hadin ka tapsianya kali ndai ban long benta te na ka benta gitu ki kali ki bate ki extra fog light mo mani ki LED light ajeng sisa gitu ki kimdai bangin punon kam every day ire ban punon kam kat kum ki jaka wah abang ilet segi ki jaka cloud ki jaka ki ba ngidon kam ka visibility ka ba kambiang ni sabenon kam gitu ndrei haki highway ki surok snong inde ban punon kam gitu ire ban punon kam ki normal light kum ba fit na po company aga badingkong shiphouse nem ngidap mentau snem bat ka government ru kala penrung ngi po ka Meghalaya autumn calendar namar balai ka support ka bangiyo ande kadai na upaj ba te ngis ngongo bat ngi ai khublei ki paj ba man usnem ki paj ba kinang bon kinong elakay kinang bon bat nang ni in 5 years from now ngam tip shu ngidang la nem ban accommodate yo crowd yo upaj ba abuan pitkai mo te kadai ka way ka baki pajba ki kershan yang ni takadau ka sarkar ke itu yang ni bat ngi ngungu bat ngewer ki pajba menta kadai ka sngi ka baningkong bat saar sngi la syai la sisngi la syai le bro sisngi non jing la kai la sisngi kan don she track for all the categories ngewer bakin yawan pitkai pengat jabing mo seni bat ngi don bok baka beneng rukan ailat kumbaka alat menta ka sngi lada ka slap lele ka jingil kai kan kham nomor ka betut ka trak lada kam slap kan khamlong khambiang khandiat tangkane kowe ka message ngadan ban ong ki pajba ka wan ban saki kene ka event ka jongi kalong ba kide ban long disiplin ha performan sine kemde banyak semur ya ka blok ka surok disingkin apa kiwan kum ka
ahor kum ka snong ni kile penbet jaga parking di kum ta ken follow bet pen kango eki kenapa kanun kanun ka jing blok ka surak altisin ken namar gede ka surak roka baret kum ta ken kalian jonga tangkata ka meses ka ban ai ki traffic but obey traffic law